Khat-khati police station ang kangkidam tang chiti ni phai kre siarni anarlo por phai kre hinira chiti malom joy pen birta kilong ateng pen yuchap ali lahurijan natun bastia long anam pen ke do bohalong rakia hormu ke jor chonghu bom pu abirta long lo lasona teng pen karbian long ASP amithang chithur plutsi staff la pen bokajana long ke do C20 battalion CRPF tumpen birta kilong anam pen ke do hemalong an pali damsi litar libdam lo Bangso ki ritarli pasai ki deng hut plastic sabon hom ki thavet honthi mime heroin long pondo kilong ponlok a heroin kadu kawe gram kri troxira tok boing ko rania kepan long lo Bangso long kachira dul mate hema hempu nagaon district rupahi police station ki parlo lakha ke thom bhurbandha ro amikar Hussein Ali asopo MD Yuchap Ali phan raikom saikhia tum nep ingnang poncheklo Kachingnang ponche ke bang pu nonamat lahurijan natun bastia longsi anam ten ke doa hemalongsi do bom kinet long check a heroin hitia long anam ka dogawe kuti hinian doji pusi raikom saikhia himpen thampon hala putirang parking along kalasema anam pen ke do abuha long sitami napuson thak si plastic a hom pen ke thavet sabon a homalong honthi meme heroin pen mu troxir kebra ke thom Zampex plus capsules long pon loklo Bangso hule those tame Nagaon district dhing PS ang kangido Dhubaguri Suma gaon amikar MD Hobibur Hok asopo Ijajul Hok Chiparjan Kala Sema Artaningkan inko rahini aphan nep ingnang pondo kachingnang chek tumaphan khatkati PS along lamhoi pa bonsi hemgang sambeng pondo Bukajam penanam terang karbeng long live